Kibahayang badan borong ren ubare kurim jong kong Bibi Morris lingkoi kabla suba syap penyap halaka jong ka yeng haka siteng miet jong santarik mentau benai nailar arjar pulai kila lek ban IT hi u haki bor pulit kadong stan ukunyi rang ba jong badan borong ren uba si rong ren ulaong bahadien kate jing ja uteu brio ula lek pet ri no shala yengkur hapo kasnong mau langkau kabajngai ko bah nyo hadu pra kilometer nagasnong nong trau Uteu kunyi ulai thu, bau teu kun persa ula pentip bah kate hi kamiet, udang lek kai si yang ki para marjan bat andau lawan pai, ula lap penban ya kalok baklas din pasi ya ladi. Kumta ula penlau no yok sai bat pentia eka hajing tia. Haba persyang pat ban keli ba balai uteu beri ula pet re, na kaliang uteu kunyi ula ong, bakat kum gajinya thu jong u. Kadai namar baki bah yang jong kate ka kentai kil berengem penyap bat tap lang ya u, bat ka tengah jong u. Shu aba persyang bantuat jengmut sepanga jinglong jing im jong teu brio na kaliang teu kunyi ulaong ba la ban len bo teu pun persa jong ki ulasa kemteng bat sya pengat haka kam penyap brio kata nadu sans na menshwa kumtana ngasur tenat banagi liang ki kur ki jajro kila pha yu ban ba un lei hi dala de chisndon se sanat namara ba kata ka kam ngala sung tho ba ladakan long ha kanu komro kala dei kapali di jomthi ha gabi ede ba kene kam te kumta aden banga poi hang neno stoi te nganang terkhat bolo don hang ta po thanat mo emre ngayo sngo penban ba udang don syakendong umnut syu ban me sini po thanat te nagleng junga ngaya slok ini ki men ki para ban wan simbe yu bat ban IT no syaka bo jo kai te menta abakum ne kalong ba mentangi le yo ya kalat ban bat yu ban ngila IT sya di polis mene ha kapor bangaya syong hakali abalai saw yu na kejaka bu ure ngala keli kan yu te wong ba nganganang le kai sya ka yeng jong ki paramarjan ke kapor kala mit kum ba nyiu prabeje guntu ndanga lawan pai bade ngasyem ba kaneka do kalok jong u hana ba la sedin do kunjri narendang dalati te ngala keli u ong haba kumta kumnu men la melab bakatang imne la yap ola yap abala yap bale mem khot yagi marjan marpang tu hagajing kendit bad hagajing i junga ngalara ya ka ban ngala law no yute kunjiri ban ngala pentia hajing tia wong kumta ya katar ngala keli pe te haba kalong kumta bele meja anu na ye te uang bahadin banga pentip syaki bahi ngasem jong kane ka lok jonga te ngayo pat ya ka phone naki baki berngem ban priap lane ban tep rengkat bat kate ka brio ka bala yap te kumta ya kata jing yap te ngating te dena kata gadau ba ngahaban pet uang kumta Manu ba berngam? Hana bete kita ki bahi ngasem kita ki men sinrang na. Yang Oh jong kata ka lok jong kata ka de ki jubat jong ben. Ya kata te ngangas ngau ban pensai halor ko hok om dei ba ngabure lene ba ngas ngau ba uta u khon persa junga u bani aro u de ba ba te une khna te haga jinglong jingman jong u te la u bre u red ru ka taka donut pada ulong mau ulong u khna uba yai klem da khinkore di kur gijai lane yati lok jor la ubre uret ro usngau kum hati hagi jinglong jingman do ula sadel mentan em hagi ngi kam la kata kalong jing sya mensual nagaleng jongi kum ki bahi ngasem la kalong jing syar ngimtip la kamlong ngimtip mo tila don ki jing ya breu hang thi ha than mo ei hi ba kila yo ha ga kes ka ba udon ktilang ban priya yo tau breu urang ba breu hang thi ha than mo ei kata ba une khna ru udon kti ne udon kti ru ya kata ngam tip ngimla ben yo ben keli benia hande ngilap ba ula don penban aku hagak ti jong polis te ula sajel kumkan mo benain tu ar benain lai benai o haban sa abul je Tinggal sawo
namar ki don ki kunhon ki don ki group akata ka pon Take the first step towards a healthier future by scheduling your consultation at the Shillong Heart Clinic located at Nongrim Hills, Shillong. Call or leave a message at 98630-50899 to book your appointment with Dr. Sunrang Bhattian Wadri, an interventional cardiologist. The clinic operates from Monday to Saturday with working hours from 11 a.m. to 6 p.m.